Bismillahirrahmanirrahim. Given the arithmetic sequence -2, -1.5, -1, -half, and ... Okay. Find the first term and the common difference of the sequence. Okay. Untuk arithmetic sequence, ini adalah formula yang diberi dalam appendix. Tn and Sn. Sekarang kita nak cari first term. Okay, first term tu adalah T1 ataupun A. Means term yang mula-mula sekali. Okay, -2. Okay. And then common difference, simbolnya adalah D. Okay, formulanya boleh T2 minus T1, boleh T3 minus T2, boleh T4 minus T3, and so on. Okay, let's say saya guna T4 minus T3. Okay. Okay, T4 kita adalah -half, and then based on formula minus, T3 adalah -1. Okay, so negatif dapat positif, so we have -half plus 1. Okay, then you tekan calculator, so kita akan dapat D equals to positive half. Okay, kalau guna formula T2 minus T1 pun you akan dapat same answer. Okay. Next, question B. Find the seventh term of the sequence. Okay. Seventh term means T7. So, kita kena refer formula Tn. Okay. So, from Tn equals to A plus N minus 1D. Okay, kita gantikan dulu N equals to 7. So, we have T7 equals to A plus 7 minus 1D. Okay. Yang N ni kita gantikan dengan 7. Okay, and then 7 minus 1 dapat 6. Okay, yang lain tu ikut je A and then ada darab dengan D. Okay, and then kita gantikan A dengan -2. And then plus 6 digantikan dengan half. Okay. So, kita akan dapat T7 equals to -2 plus 6 times half dapat 3. So, kita akan dapat jawapan dia T7 dihitungkan kalkulator dapatlah equals to 1. Okay. Next, question C. Find the sum of the first 9 term of the sequence. So, untuk sum, kita akan refer formula Sn. Okay. So, from Sn equals to n over 2 times 2a plus n minus 1d. Untuk the first 9 terms, so n kita gantikan dengan 9. So, we have S9 equals to 9 over 2 times 2a plus 9 minus 1d. 9 minus 1 ni kita boleh solve. So, kita akan dapat 9 over 2. Yang ni boleh tulis 9 over 2 boleh. Nak tulis 4.5 pun boleh. Okay. And then times 2a plus 8d. Okay. And then you gantikan a kita dengan -2. D gantikan dengan half. Okay. And then kita solve ikut BODMAS. Solve dulu dalam bracket besar. And then dalam bracket besar jumpa darab. So kita solvekan yang darab ni. Okay. 2 times -2 dapat -4. 8 times half dapat 4. Okay. And then yang dalam bracket besar, yang dalam bracket ni kalau kita solve -4 plus 4 dapat 0. So 9 over 2 times 0. So kita akan dapat jawapan S9 equals to 0. Okay.